A blessed Happy Father's Day today sa lahat po ng mga tatay. And most of all, we acknowledge our Heavenly Father. The Bible says every good and every perfect gift is from above, from the Father of lights, and without shadow of turning. So all that we have and all that we are is the Father's gift to us. Kaya narito po tayo, hindi lang upang kilalanin at pasalamatan ang lahat ng mga tatay, kundi ating purihin, sambahin at itaas ang dakilang Panginoon natin. So as we begin today, let us all stand and let us sing that song, Sunshine in the Soul. Amen. It is not material things that gave sunshine to us. It is God who gave sunshine to us in the person of His Son, Jesus Christ. Sunshine in the soul. First now, there is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my life, holy sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus rose His smiling face, there is sunshine in my soul, there is music in my soul today, a carol to my King, and Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus rose His smiling face, there is sunshine in my soul, there is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the love of peace sings in my heart, the thoughts of praise of Him. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus rose His smiling face, there is sunshine in my soul, there is gladness in my soul today, and hope and grace and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus rose His smiling face, there is sunshine in my soul. Purihin ang Panginoon, sunshine in the soul. Because of that, daydayawon tayo tiapo our next song, Bless God. Amen. Bless God. Okay, and the first now. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and move inside of me. Bless God for all is done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him, for He is holy, holy, one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Alam nyo, araw-araw kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng lakas.
Kaya ngayong umaga, kilalanin natin, you've been my strength. Amen. You've been my joy. You've softly dried the tears. And I thank you for your faithfulness that you have shown down through the years. Sing that song on the second now. You've been my strength. You've been my joy. You softly dried the tears. I thank you for your faithfulness. You've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ is done. Let us magnify Him, for He is holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing. Bless God, we will sing. We will sing. Bless God. Amen. Amen. Remain standing for the reading of God's Word. Pastor Charwin, please. Alas ay naging Biblia tayo kausan. Tapos Psalm 127. Amen. Psalms 127. Surot iti matmatay tayo kausat basal kada kayo iti dayti nga pasal iti nasantuan nga surat datay jaing kausat. Amen. Verse 1, Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Yes. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Let us pray. Agyaman kami, Apo Diyos, iti dayti nga daw. Ilinged mo, dagiti kararwami, ken kaapo, tapnon di kasta, ket marik nami iti talged, manipod Apo ken ka, gapu ka digiti ado, nga panakidangadang, laslasaten, ken sangsangwen, iti dayti agdama nga biag. Taken ka, Apo Diyos, marik nami iti ayat, marik nami iti ragsak, makita mi tinamnama, tapo awan kasken ka, O Diyos. And today, we are here to praise you. Also, bigbigan mi nga digito'y bibiyag mi, digiti pagtaengan mi, pampamilya mi, Apo Diyos, awan iti maragpat na nuhan nga gapuken ka, Apo. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So today, may we feel your presence, personally and as a church. Kastama dagiti aming agbuy-buy at live stream, Apo. Idanon mo kadakwada nga panakarikna damet ti presensyam. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Remain standing. One more song. He hideth my soul. He hideth my soul. See? Andy? Okay, ready? How wonderful Savior is Jesus, my Lord. How wonderful Savior to me. He hideth my soul in that land of the rock, where rivers of pleasure I see. He
Wato tayo digiti amin nga Ama. Kantahan tayo iti second verse. Ready now. How wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. Amen, everybody. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows of dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His. Ladies on the third. Amen. Yes. Amen. Chorus, everybody. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows of dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there. Sing the last verse now. Yes. When Lord in His brightness touch forth thy right, to meet Him in clouds of thy sky. Yes. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows of dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Praise God. Saya aton kakabsat nga kang kantaan digito nga kang kanta. You may be seated. Praise the Lord. Kablawang kayo amin itangal daw na ibang bigat tayo kakabsat nang runa dagiti padak nga Ama. Happy Father's Day po sa ating lahat. Kastamat ka dagiti kakabsat iti Apo nga adda ka dagiti balbalayda watching our service today via live stream. Amok nga mamiss you kakabsat deti gimong tayo ti uneg ti kapilya. Naimbag nga bigat you, good morning. May you help me welcome our folks watching through live stream. Palakpakan natin sila. Okay. So, joining us today is the HBBC Pasukin. Let's see if they have a Zoom. There they are. Amen. Okay. Praise God. So, kasama natin sila ngayon sa ating service. All throughout, they will be joining us to celebrate the Father's Day today. Of course, we would like to welcome all our HBBC folks all around the world. Naniniwala po ako na gising na sila at kasama na natin ngayon. Lahat ng ating mga members sa Australia, sa Canada, sa US, sa Hawaii, sa UAE, Russia, saan pa yung isa? Netherlands, Iceland, Wonderland, okay, Holy Land. Alright, so what a blessing. What a blessing. Ti apo lang ti makammo no kasano ti kalawa, kaado, kaadayo, ti maragpat day ti nga ministry, iti live stream kakabsan. Eternity can tell. We have no idea as to the extent, but we praise the Lord. Taado nga tattao iti mabiblesan kadagiti sa uti apo nga may dandanon
through the pulpit of the main sanctuary of the Hosanna Bible Baptist Church. We also would like to welcome all our guests. Dito, we are not accepting for now ang mga guests dahil limited. Kung maaari, priority talaga ang mga members na mabigyan ng espasyo, ng upuan para sila po ay makapagsamba sa ating Panginoon. So many of our guests are really watching today, mga kapatid, through the live stream. So if you are a first time, if you are a guest of the HBBC, we'd like to welcome you today. Thank you for tuning in. I hope that one of these days, palupalubos ti Apo, mayat ti sitwasyon, you would plan to come and visit us here or one of our main sanctuaries. We have our church in Lawag, Barangay 15, A. Castro. Our church here is Barangay 4, San Simon. Our church in Pasukin is Barangay 4 also, at Jarte Street. Ay, hindi na yata, Jarte Street. Oo. And then in Claveria, Centro 7. Okay? In Hawaii, Waipaho. Yaga mo DJ specific na, but it's in Waipaho. Okay? So, we welcome you today. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Amen? Kablaawan tayo man, dagiti Fathers ti Arubayan tayo. Happy Father's Day. Kung na tayo man kakabsat, dagiti amin nga ama, ti Arubayan tayo. There you are. Okay. Amen. Taon-taon po ang celebration na ito, and this celebration is worldwide. It's a worldwide, no? Everyone all around the world is celebrating Father's Day. Kaninang umaga ay naisip-isip ko. Sabi ko, bakit kaya may Father's Day at walang Husband's Day? Bakit may Mother's Day at walang Wives' Day? Di ba? Father's Day. Oo. So, as of the moment, we have 33 fathers. Praise God. Here, dito lang ha. As of the moment, meron tayong mga 33 na mga tatay na kasama natin ngayong umaga sa ating pagsamba. So that was my question. Sabi ko, bakit kaya? No? Father's Day, walang Husband's Day. Mother's Day, walang Wives' Day. Kung meron po kayong sagot dyan, pakisabi nyo sa akin mamaya, ha? If you have an answer for that. Okay? But why don't we all stand and as we wave our hands, let's sing our welcome song. Mga kapatid, ngayong umaga, the HBBC Welcome Song. Everybody, naragsaka kita, ngading maray ka, hintay panagdaya, ken ni Jesu Cristo, di dawat ko tapo, para ko na ken ka, ken maring nang tuma, di ayat di yaman, at ka ang pangagwa, ka kumagdaan, ipog ko mo, Amen! Di magkararang, ketan at kararwang, magyaman ka man. One more time! Naragsakat kita, kading matay ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Cristo, di dawat ko tapo, para burnaken ka, ken marik ng kuma, di ayat niya. Amen! Inkan magdaan, ipog ko mo, Amen, Amen! Itang kararan, di sabot di abong, kental ng kararwan, ipek sa tay garun, agyaman ka man. Ipek sa tay garun, agyaman ka man. Ipek sa tay garun, agyaman ka man. Thank you, Father, for our beloved church. Thank you for our Patriarch, Pastor June. Thank you, Lord, for the goodly heritage. Thank you for the teachings, principles, lessons that have been taught to us from the Bible. It made us what we are. Parabor mo amin, Apo Diyos, digitoy. Thank you, Lord, for the live stream. Thank you for our pastors and preachers in the HBBC family. Thank you, Lord, for our members, for the men and women, for our young people. Thank you, Lord God, for our children. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Pai Apo, iti extended outreach dati Apo nga church through the live stream ministry. Continue to bless us, Lord God. Ti prayer mi Apo, san ko magpatinggalaeng nga dagiti viewers mi, they stay as viewers. But someday, somehow,
in your grace, Lord God, that churches will be organized all around the world because of the ministry of live stream. Bendisyonan na kami as we continue to worship you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Agtuko tayo amin, kakabsat. There are several announcements that I would like to update and announce and notify everyone. First of all, to our young people, Digiti Agtutubo, may I know the BYIers, would you wave your hand? BYIers. Okay, thank you so much. If you are a BYIer, we would like to enroll you to our discipleship online class. Discipleship online class. Dahil mahirap po tayo yung mga one-on-one, visiting house one after the other. So we have thought and prayed to start a discipleship online class. Can you show the picture kung meron tayong picture dyan while I am discussing about the discipleship online class? Ang discipleship online class is a level, anong tawag natin? Ladderized. It's a ladderized discipleship curriculum. You start from level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 would take you around 6 months, level 2 another 6 months, level 3 is another 6 months, and level 4 is another 6 months. By the time nga nalpas mo iti level 4, rooted kan iti Word of God. Saturated ka kadigiti doctrines and principles of the Word of God. No kasano nga tilubong, kat i-offer na iti secular curriculum to prepare you for your career, we would like to offer, and we are offering here in our church, a curriculum that would spiritually prepare you for the challenges of your life and your future. Naglagay po tayo kakabsat, life is uncertain. Life is complex. Adu dagiti banag nga santay nga maawatan. And so with this discipleship online class, you will be equipped, you will be encouraged, you will be edified, you will be a better person because of your faith in the Lord Jesus Christ. So because it is a class, meron po tayong enrollment. This afternoon at 3:30, we will start at 3:30, ha? 3:30 p.m., mga kapatid, I will be conducting an online enrollment and orientation. Magsisimula ang ating service mamayang hapon dito. So please be here at 4:30. Okay? All of you be here. Pag 3:30, sa online ko muna i-conduct ito. But by 4:30, let us all be here, be back this afternoon. Ito yung ating regular Sunday afternoon service. But at 3:30, I will be conducting an online enrollment and orientation program via Zoom, and those who cannot have a Zoom sa kanilang cellphone, pwede po kayong mag-tune in sa ating BYI page group, HBBC BYI Ilocos page group. So hinihikayat ko at ini-encourage ko ang lahat ng ating mga kabataan na mag-enroll at mag-attend sa ating orientation ngayong hapon. Anong oras? 3:30. Now, if you do not have a Zoom and you do not have data para makapag-Facebook, pumunta ka na lang dito. Halimbawa si Brother Carlo, wala siyang Zoom, wala siyang pang-Facebook. So pumunta ka na lang dito mamayang hapon. So if you cannot afford the Zoom and the Facebook, you just come here this afternoon and we will enroll you to our discipleship online class. Napakaganda po ang program na ito. Online registration form will be sent as a link sa inyong messenger, sa comment box ng ating mga gagawin ngayong hapon. So, sino po sa inyo ang nais mag-enroll? Itaas mo ng kamay, ha? You want to be enrolled in the discipleship online class, BYIers, raise your hand. Yan. Everyone. Okay? Everyone. Hindi lang pang mga old members to, pang new members. Lahat, basta young people ka, ay dapat mag-enroll ka sa discipleship online class. Okay? Now, what we will do is we will be sending you a lesson every Tuesday. Baikli lang naman yung lesson. So, we'll be sending you the lesson every Tuesday and submission will be until Friday. So, meron kang Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday to work on the lesson. Fill upan mo lang yan. Huwag mo namang pa-answeran sa kaibigan mo. Ikaw nang mag-answer. Baga maya-maya sabi mong ganyan, Brad, ikang kati sa ngagasot ni, answeram deta ta assignment med the church.
ikaw ang mag-answer. Dahil it's for your personal learning. Individualized kasi siya. So you submit it until the Friday, and every Sunday afternoon at 3:30, 4:30 lagi yung service po natin ng church, but from 3:30 to 4:30, I will be discussing the lesson online. Okay ba? So we have the lesson filled up from Tuesday to Friday. You submit on Friday, and 3:30, I will be discussing the lesson online. Siguro sabi ng mga adults, paano naman kami, pastor? Young people muna. At intintin natin yan. You pray for it. I don't want to preempt, pero para lang maipag-pray nyo na, we are also organizing, and ma-organize lang namin ito, ma-set lang natin ito. Ang next na program natin is kids. We'll have program for kids. Every Saturday morning, our kids will watch a live program from the main sanctuary. So meron tayong mga teachers on deck na magtuturo between, sabihin natin 8:30 to 9:30, 1 hour. Our kids will be watching, they will be joining us sa cellphone. Manunood sila ng ating ng ating Sabbath class. Saturday kasi, kaya Sabbath. Amen. Hindi tayo Sabatista, pero Saturday kasi siya. So magkakaroon sila ng Saturday class. Pero in 2 or 3 months pa siguro, hopefully we can do it earlier. Pero iset muna natin itong discipleship. Pag na-take off na siya, maganda na ang lipad ng ating discipleship, taka natin isusunod itong kids program. Okay ba? Para sa ating mga bata kasi neglected sila. Wala nang ministering tayo sa mga kids, except that we have the family devotion. Another announcement, every Tuesday, I will be resuming. I-resume ko kakabsat, Dijar Aramidot Iditi Monday, if you remember, nagsisend ako ng mga family devotion lessons every Monday. Para gawin natin yan sa gabi, kadagiti pamilya tayo. So i-resume ko, but our schedule will be on Tuesdays. Simultaneously. So parang sabay-sabay po tayo. I-send ko, i-J Messenger, i-chat group tayo, DJ family devotion lesson on a Tuesday morning or Tuesday afternoon, and Tuesday night, sabay-sabay tayong mag-family devotion. Now, kung ang family devotion is usually in the morning, you can do it Wednesday morning. But sometime in the week, maganda na ituro natin yung lesson sa mismong family natin. And then take picture with your family, the devotion, send nyo po dun sa chat group. Yun na po yung pinaka parang attendance natin. Okay ba? Amen? Okay? So, kasama din ang ating mga live stream viewers sa bagay na yan. But this is a wonderful thing. Okay? And then lastly, kakabsat, sa mga BYI, meron tayong gagawing another program, writing of devotion, devotional writing. Okay? Devotional writing. So, for example, dito in Bacara, we have 20 young people who could write a devotional. Pasukin, we have 10. In Claveria, we have 5. In Lawag, we have 5. So, ilan na yon? 40 na. 20, 10, 5, 5. 40 young people. So, every day, we will assign one young people, isang tao, na susulat siya ng devotional, ilalagay niya doon sa BYI page. All these young people will write. Pagkatapos naman niya, another one tomorrow, then the cycle goes on. Lahat ng mga young people na to would be writing devotionals. You will be amazed pag binasa nyo yan. Makikita nyo how they express their faith in writing, and we will be able to see what are the sentiments of our young people. So we could pray for them, we could understand them, and we could be a blessing to them. At the end of the year, by December, meron na tayong compilation ng devotionals na ginawa ng mga young people natin. Pwede na nating ilimbag ito na libro at gawin nating devotionals for teenagers. We can sell it, we could share it. Napakaganda. All throughout, dire-diretso na po ito. So I don't do the job alone anymore writing those devotionals. Sila na ang gagawa ng mga devotionals natin. Ayos ba? Napakaganda po ang prospect na ito. So we thank the Lord for these ideas and program. Okay? So to God be the glory for that. But young people, please attend 3:30. Kayong mga parents, please notify your children. Dito BYI fellowship yun, 3:30 anak ko. So, let them attend our online enrollment and orientation this afternoon on our discipleship online class. And all of God's people say,
Okay. Now, we would like to acknowledge all our fathers. Fathers, please stand. Pakitayo po. Ayan. Gaputasan na tayo malaon amin dito'y kakabsat. And it is not necessary siguro for now nga umay tayo amin dito'y. Okay? Ngayon, palakpakan tayo pa lang isuda. Amen. Okay. Ang gawin natin ay isa-isa sabihin ang pangalan. Oo. Yung mga video, itutok nyo ha. Sabihin ang pangalan, manutiputot yo. Amen. Sabihin nyo yan. So, please tell us your name, something about you, about your family, if you have a life verse. So, please let us know. Okay? So, rugyan tayo kakabsat kini Pastor Charwin. Charwin Yarte from HBBC Lawag Kakabsat. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them who love God and who are the called according to His own purpose. May sapay lang ti anak ko kabsat praying nga manayunan tayo. Amen. Embag nga bigat tayo met amin ng kaupsat. Siyak di Tata Enteng. Indam ti putot ko. May salang ti asawak. Agyaman ak pwede ti apoy ti parabor na. Dagiti anak. Alagat no masurot iti kayat ti ama. Agtulnog da kuma. Iso nga agyaman ak iti apoy ti parabor na. Kadagiti urepe dagiti apukok nga pitudan. Amen. So nga nakaimimbag ti apo iti parabor na. Ti verse ko itatakot Romans 12:11 deti sa. No deny. San ko mga mapukaw ti rekta tayo nasget tayo ti espiritu nga serbi ti apo. Amen. Thank you. To God be the Praise glory. Lord. Amen. Hello. Siyakwat ni Jacobo Padre. Damot ti talo nga putot. Amen. Thank you, brother. Happy Father's Day to everyone. Amen. To God be the glory. Adutay tatakap sa. Amen. Praise God. Kaya adamot talong ubing me. Duat original. Aya. Ni Provy Glen. And may the Lord bless every one of us today. Amen. Praise God. Bali, upat mo ti apo ko, men. Upat. Amen. Praise the Lord. Nimbang nga bigat tayo kapsat. Gaman ti apo ta dati man iti bali ng pagdedayon. Siyak ni Rex Asidera, nadang kami mati talong anak nga doon nga babae ken may isang lalaki. Pagyamanak ti apo ti ubing ti duang ubing mita. Niturong kami dito, nakapagsubli kami dito, gapo ti akay kapsat. Inakay kayo ng akay. Amen. Okay. Brother Donald Tungpalan, adante duang anak. Kada kayo paris ko nga Happy Father's Day. Amen. Good morning, kakabsat. Brother Conrad from Lawag, na danti may isang anak. And Happy Father's Day kanya yung amin. Brother Ryan kakabsat, agyaman kami ta pinastrek na kami teachers pastor ta handa kang pastrekin ita tiyandaan nyo. Taga-bintar kayo kami. Pastor, I thank God nakaumayak ito data. I have two sons kakabsat, Gian and Gabriel. And I just found out this morning that my wife is 2 weeks delayed kakabsat. So, ang kepe lang, grag-grag sa, ang test campaign ng madamdama. But we are praying for a third child kakabsat. Amen. Prayerfully that God will grant our prayer request. May hadlang nga verse kakabsat, but my life chapter is Psalms 27. Amen. Basahin yung tulatan kakabsat. Yes. Thank you. Amen. Siyak ni Anselmo Ventura Jr. na danak mo ti talo nga anak. Amen. Thank you, brother. Amen.
Sakmat ni Brother Jerry, damat ti 5 nga putot. Amen. Amen. Brother Guy Kabsat from HBBC Lawag. At anak ti duwa nga inget lulumbo ng ubing. Amen. Praise the Lord. Sakmat ni Brother Randy Kakapsat, natagam kan ti duwa nga nakababae po. Amen. Good morning, Kakapsat. Brother Dante from the very controversial town of Bintar. Dan talong anak, Jebrail, si Ian Kinidayan. Amen. Praise the Lord. Good morning kakapsat. Syakmat ni Brother Erwin at anakmat ni may isang anak na babae. Amen. Good morning kakapsat. Syakmat ni Brother Junjun at anti may isang anak. Amen. Happy Father's Day. Good morning kakabsat, sak ni Brother Roy. Nagasat kami, awang ba ti anak mi. Magtuloy lang ti parabor ti apo. Ti parabor. Happy Father's Day. Nabaga bigat amin kakabsat, sak mo ni Brother Irenyo. Adante ng mga anak, may isang apo ko. Kati verse ko tatagat ti jay Psalm 90 verse 12. Amen. Teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Thank you. Morning po. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Brother Robbie po, may 3 anak. Ang life verse ko po ay Galatians 2:20. Amen. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na yung mga fathers. Amen. Nadanak ti talong anak kakapsat may isang asawa. Siya gayam ni kapsat yun ni Ray Parico. Amen. Siya ni Brother Alexis, madanak mati may isang anak, palpalabos po sa Marcelino de Mesa. Amen. Bagabi ka tayo sa checkpoint ni Brother Dino Asidera. Nikan na kami matitiapo ti talong anak ka sa niya lalaki. Kin may isang balasang. Naipaiwak na kami. Hello. Nagasat ti may isang ama nga sana magna iti patigmaan na itinanangges. Sana nagtalina at karinalan na iti managbasol. Amen. Ngayon ti pagaragsakan na. Kaya sa titugaw na iti mananginom, managsapsap na. Ngayon ti pagaragsakan na, at iti lintay ni Jehovah. Amen. Kat iti lintag na, mutak kan na, ida iti aldaw kan rabi. Kat kaslan tumay sa kayo. Nga na imula, iti sibay, dagiti ay ayos ti danom. Amen. Nga ipaltuad na, tibungan na, iti karbingan na. Kat iti pulong na Santo Plus kamalaylay. Amin do nga ramid na rumangay ito. Amen. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Yung tanong ni Pastor kanina, bakit walang husband day and walang wife day? Ako may tanong kayo sagot. Kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, sino naman si tatay? Amen. Nohan niyo mo, salut-sud niyo ito kanyak. Kat kablawang kayo pa, nga ma, Happy Father's Day. To God be glory. Amen. Bag nga bigat tayo kakabsat, Shakti kapsat yo, Luni Vea, adan nagiti duwang putot. Amen. Awan iti putat. Di man ko nakakabsat kat. Happy
Father's Day at the same time Husband's Day. Amen. Father's Day gaputa kung nati Bible ket children obey your father, and same time wives submit. Amen. Amen. Bigat na yung kakapsat, Brother Fernan, nadan nakimay sa nga anak nga babae kan tumao tuno August tayo pakado kakapsat, babae. Praise the Lord. Palubos tiya po kakapsat. May Bible verse ko kakapsat kat Romans 3:23, dagop ting karamidan, aramidan yun ng papuswan, akas may paiti apo, hanap para ti tao. Amen. Good morning, Kapsat. Happy Father's Day, katitipadak nga syakpat ni Brother Eric, Kapsat, HBBC Lawag. Nadanak mo ti duwang anak, Kapsat. Na imbag nga bigat yo kabsat, gayam gan kabsat yo, JP Diego, at daan ti may nga putot. At di kiti aginak, dakti TV, nalaw. Amen. Siyak ni Brother Joel Abiba, nandanak mo ti anak nga talo. Kat kung nati pamilya, siyak kanu ti katatarakyan nga tunog ti pamilya. Amen. Kat kunada pa siyak kanu ni Superman. Ta dati ngayon pastor kat ti pinagrengo kat alas 2 ti parabangon, gana ti alas 6 ti malam ti pinagtrabaho. Ngam kapot ti parabor ti apoy tangket. Superman talaga. Alas 5 ti malam ti parabangon ti nagpinangro ti pagtrabaho. Kapot ti parabor ti apo. Praise God. Dakti di TV, ko namot, Brad. Good morning, Absat, Brother James. May petlat ta mumpay ti putot ko. Romans 12:21. Happy Father's Day. Amen. Happy Father's Day. Syakmet ni Arsenio Lagadon, adang kami titi dua nga anak nga babae. Amen. Nambag bigat tayo aming kakapsat, sa aking Brother Anton, adaan iti may kakaiso na, kung may nga potot lang, kakapsat. Kata pagpreda kakapsat, amuyumutan, ti pagkasalitaan, kat tubing ko, digit ni sa bali, kat ministry na mati music. Kakapsat, kat digit launa iti pagkakwaak, kakapsat, kat ipagpreda klata ka di. Amen, amen. Praise the Lord. Happy Father's Day kadagiti amin nga ama. Siya ni Brother Ryan Kakal from HBBC Lawag. Husband of one wife, ni Sister Banji Kakabsat, and father of one son, ni Rael. My life verse, Psalms 23 Kakabsat, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell into the house of the Lord forever. Amen. Amen. Praise God. Syakmat ni Brother Danny, ni Daniel, ti anak ni Kabsat. The life verse, John 15:7. If you abide in me and the words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Amen. Syakmat ni kay Kapsat yu Benedicto Sarat Kapsat, nandang kami ti talungan nak, ti life verse ko Psalms 139 verse 23. Uso yung ganak o Diyos, kaya na mem di pusog, padasyan na ket amem di kitibang panunot ko. Amen. That's good. Amen. Palakpakan natin sila. One more time. Praise the Lord. Yaman tayo ti Apo kakabsat. Kadagiti Ama. There is no perfect father. Awang perpekto nga ama kakabsat. Tilang ama tayo di langit iti perpekto. Magyaman tayo, inikkan na tayo ti Apo iti fathers who would lead and provide and really guide our families. Iso nga no kasano iti kasapulan tayo, kasapulan damot dagiti karkararag. We as fathers need your prayer and your support. Tapno nadadapay nga nasaysayaat ti panakaiturong dagiti bibiyag tayo. Amen? Okay, so iti simple kakabsat nga gift that we would like to give to our fathers pagkapyan. Amok nga no tunggal may sa kada kayo agsao adama balin tayo nga maibaga maipanggap kadeti mag kakabsat kastamot kadeti labakara
Ngem digiti da dumanga la bagara kat pink kada violet kakabsat ti kulay na iso nga. Una ente nga ibunong digiti blue, green, yellow. Yan. Go ahead. Praise the Lord. This is our simple token of appreciation from the HBBC family to you, beloved fathers. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day. Okay. Pasukin, nagimong bunong damay. Kita man, I think they are also distributing. Anamot ti gift you, di da pasukin kakabsat. Ha? Oo. Ayan. Bagasadan to lamang tuno alas 11 man dito. Okay. Praise the Lord. Ijay Claveria ti gift lamot kakabsat digitay Father's Day di jay ket ko mag. Ay dete anan tumbler. Tumbler kakabsat. Okay? So, make sure everyone will receive a token of appreciation. Meron ba lahat? Then we will be asking Pastor June to pray for us. Kararag na tayo kakabsat itang abigan. Lahat mabigyan. Okay. Meron pa? Nabigyan na lahat? Sino dito ang mother, wala yung husband ninyo? Could you raise your hand? We'd like also to give them a gift. Ayan, please raise your hand. Bigyan natin sila. Oo, sige. Bigyan nyo rin sila. At tuno iyawid, dagat na yun, nagkapo di church lakay. Happy Father's Day kung namutaan. Oo, to Diyo. Okay? Sino ti anak ng awan ni tatang na dito? Anak ng awan ni tatang na. Tayo mayo, raise your hand. Taas mo yung kamay mo. Sige, taas mo yung kamay mo para mabigyan. Sino pa? Ano na? Dukkapi dito? Ni Carlo. Okay, bigyan nyo sila para pag uwi. Happy Father's Day, tatang. Nagkapuji church ni. Sige. Wala na? Meron pa? Wala na, nauubos na eh. Okay? Sige. Oo. O ito na lang, ibigay mo kay para sa father niya. Anat na ganit tatang mo tayan? Romel. Okay, so pakibigay sa kanya. Alright, so may we ask Pastor June to please pray for all our fathers this morning. Kararag tayo. Dear Lord, agyaman kami unay, ti adunga kinaimbag mo apo, nang runa na danunan mi deting aldaw. Father's Day 2020. Yes. Dawaten mi apo ti parabor mo panang salukob mo kadagiti amin na ama nga mangiturong ken mangidalan kadagiti pamiliada apo iti panagserbiken ka. Salaknibam ti salunat ken kiret sagtunggal may sa kada kami ken nang nangrunay iti amin ipaimumot digiti kasapulan mi apo iti inaldaw. Ket hamyam mo no anyamot digiti paglaslasatan sagtunggal may sa kada kami iti aldaw. Nga magyaman kami ti parabor ken grasyam iti inaldaw apo Dios. Patuloy ti panangted mo apo ti pamendisyon kada kami amin nga sangapada kadagiti churches ti Claveria, HBBC Claveria, HBBC Pasukin, HBBC Lawag ken dito Bakara apo. Bendisyonam ti bensay nga iburay ti adipen mo ti abigat nga mangted kiret ni apo nga agpatpatuloy nga kasama. Ket sika apo ti mangted ti bileg ken kiret ti adipen mo nga mga kasabay ti saom. Cover us with your blood and may you continue to guide, bless and keep everyone, keep us safe in the hollow of your hand. All these things you ask in Jesus' name. Amen and amen and amen. Thank you very much. You may now be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Okay. Tumakdirte gayam ulit. Agkantatay ti baysa. Alright. Let's all stand together and sing that song. Trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. First verse, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sends on our way.
out in the skies, but His might quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Third verse. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, yes, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Last verse now. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, yes, and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, once again, Lord, dahil di kalika guminal daw, fellowship with you, your favor, kan kanayon nga ti puso mi fervent, on fire apo Diyos, iti pamati. Lord, tulungan na kami tunggal may sa itangal daw. Bless even the song that we will hear today, in Jesus' name. Amen. You may be seated. Let's hear the choir or the choral. Pakinggan po natin ang choral. Choral muna, choral. Kasi hindi naka-prepare yung offerings pa natin. Oh, choral. Wala pa sila. Okay? Tumayo muna tayong lahat, mga kapatid. Kasi hindi na ano tong ating we should be having our offering, no? May we ask the ushers to come? Binigyan nyo ba ng program sila? Hindi nyo binigyan? May we have the ushers to come this morning? By the way, gyaman tayo ti apo kakabsat. Adamay sa nga viewer tayo from Kona, Hawaii. Ni Mrs. Madeline Foliosco. She is watching right now. And last Monday, during my Zoom conference, Zoom meeting, iji Hawaii, kakabsat, the worship service da, nag-participate isuna. Kat madaydayo ti Apo that she sent to us, gusto ko lang i-acknowledge sapagkat hindi yung not necessarily with the amount but her generosity. Nagbigay po siya ng offering, sabi niya, my offering on your church anniversary. God bless and thank you for your live stream ministry. Okay. So we will be dropping this offering. It was sent from her through Sister Celisa at kasama po sa ating offering ngayong umaga. Okay, so dawatik man kinitito Irinyo to please lead us in prayer for our offering. Yan. Okay. Kararak tayo kakapsat. Pagyamanan na kalaunay apo, iti kinaimbag mo, Lord. Yes, Lord. Iti kanito ken oras mi, nga may mangiday-dayaw, kaputi kinaimbag mo, iti panagbiag mi, Lord. Malaksit ka, digiting kami paspasare na pandemic, Lord. Makita mi apo, iti presensyam tinaldaw-aldaw. Nga hanggang pulos ak kurkurang, iti panarabay, ken panangipapay mo, ore pa iti panangususar mo, ti adipen mo nga mangpatpatib ker, kapuka, digiti sasom, Lord. Agyaman kami, ti patuloy nga ayat kan panarabay mo. Ore pa iti dating nga kanito, Lord. Kadig iti source of income mi, Lord.
Titingin kami pa itatapo ket bendisyon na apo. Yes. Katulungan na kami apo nga sikat ag tultuloy kadi nga makita mi laksit kadagiti nga mapaspasa magtibiyag mi. Yes, Alaharot ko kam ti gloria ken dayaw, kumitar mi amin digitoy, babayin tinabili nga nagan ni Kristo sa pumi. Amen. Thank you. You may be seated. God, in His infinite and boundless love, gave us the best gift, a loving Father, to care, protect, provide, love, and guide us toward fulfilling God's will. We thank you, fathers, for your sacrifices, for your heart so generous. Press on. For the call God calls you to do, just press on. Remember, there is a prize waiting. In the name of the Lord, just press on. Pressing on, in the name of the Lord, empowered by His Spirit, guided by His word, forgetting what is past, let me now turn our eyes
Many times, many times in our lives, we are faced with obstacles in our families, our finances, our health, and a host of other issues. But God was always there, faithful and true. As Christians, we ought to remember that amidst the morning winds, in the wildest seas, in the darkest night, His presence will always be there, and we will never ever be lost. Apay ko na DJ Nurse. Because I work for the Minnesota Twins. Kunana. Tatan kakabsat, imay manan deti nurse, kat kunana ka DJ, may kadwa nga lalaki. Oy, congratulations! You are the father of triplets. Talo kunana. Kat kunana, oh kunana, this is weird. Apay ko na deti nurse. Because I work for the 3M company. Then, DJ Nurse, kunana manen ka, DJ May Katlo, kunana, congratulations! You are the father of quadruplets.
Kunana, that is strange. Apay, kunana deti nurse. Because I work for the Four Seasons Hotel. Tatta deti may ikapat kakabsat, agwing-wing-iwing ay tumug-tumug na di ulo na yan ta semento. Kat kunada, what's wrong kunada king kuana kat I work for the 7-Up kunana. Ubra ka no di 7-Eleven, di 7-Up. So baka expectar na nga pito umot ng tiputot na kakabsat. Happy Father's Day! Regardless no may sa 2, 3, 4, 1 sa nga dosena ti putot tiyo kakabsat kat hante nga itumtumag ti ulo tayo. Okay? This morning I would like to share with you this message I entitled God's Charge for Fathers. God's Charge for Fathers. Kaya't kung iburay kada kayo ti mensahe iti Apo, anya iti kayat na nga ibilin, wano ipatalik, ipaaramid kada tayo nga Ama. Manalangin po tayo. Agyaman kami, Apo Diyos, iti daytoy nga bigat. Ta adda gundaway nga naiset aside. Tapnon di kasta ket exclusively, but for everyone of course, mabalim mi Apo nga padayawan, bigbigen, pagyamanan, dagiti Ama. Lord, tulungan nak Apo Diyos, kas inak panangidanon, dayti mensahem kada kami nga Ama. Sabay kumata, ikan na kami ti puso, tarigagay, nga mangdingeg, mangimutek-tek, mangipapuso, ken mangaramid, digito'y charge, nga mangiganmi itang bigat. Lord, on our own, we are nothing. We always say, without us, you're still God. But without you, O God, we are nothing. So as we commit ourselves today to obey these commandments of yours, so help us, God. In Jesus' name, amen. You have to be a father to truly understand what it means to be one. Kat tiday ti nga bigat, kaya't kung i-share kada kayo ti 5 nga charge manipod kiniapo tayo, kada tayo nga Ama. Number 1, love the Lord thy God. Love the Lord thy God. Ayatem iti Apo at Diyos mo. We love our wife, we love our children, we love our family, but we need to love God most of all and above all else. Tartari gagayan ti Apo kakabsat, itinaasideg nga panakilangin-langin tay kenkwana kas Ama. Diba, datay nga naganak, especially datay nga Ama, nagmayat nga rikna kakabsat, nga digiti anak tayo, kat ipasig da, digiti bagbagi da kada tayo. Han nga tayo iyad adayuda, digiti rikna da kada tayo. No di kat napasig, nagsaya atin kakabsat nga, digiti anak, kat napasig da ka, digiti Ama. Napasig da ka, digiti ina. The same thing nga tiyapo, kaya't nakakabsat nga napasig tayo met kenkwana. God wants our whole heart. Not half of it, not some part of it, but all of it. Our love to God. God does not want us to have idols in our lives. Ano ti idol? Anything that takes the place of God. Hanakaya ti Apo kakabsat nga adda iti pang pangruna tayo ket haan nga isuna. Nga da iti sabali nga pagtalkan tayon ket saanen nga isuna. God wants us to love Him. In Deuteronomy chapter 6, 4-9, Deuteronomy chapter 6, verses 4-9, kastidi ko natin na santuan nga surat. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, that it charge ti Apo, all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Kakabsat, kas panang sango tayo, dagiti adu nga karit, iti panagbiag, panangamu tayo, dagiti banbanag nga kasapulan tayo nga maabuan, ken panangisaka, dagiti pampamilya tayo,
Kaya't tiyapo kakabsat, nga ayaten tayo isuna, kat daytoy adda kumaka digiti puso tayo. Apay ngamin kakabsat, because deto'y panagayat iti apo, isot maysa nga kadaklan nga tawid, nga kayat ti apo, nga ipatawid tayo kadigiti anak tayo. Diba, kasla kumakanyak, nagpasturak, ni Papa Pastor, sekunada, like father, like son. Sinurot na jay tugot iti amana. Ket no adda ti kayat maysa nga kayat ti apo nga surutan digiti anak tayo nga tugot tayo kakabsat. Ket isu dayjay tugot nga panagna iti panagayat iti apo. Let our footprints become their blueprint. Ti blueprint isu dayjay ti plano nga surusurutan no ni Tata Inteng. Porman, isot guide nga surutan na di panang patakder na di balay. So datayo nga ama datay ti surutan dagiti anak tayo. Ket ipakita kada kayo iti dayti verse nga daytoy panagayat iti apo ti ipagpagunam-gunam ti Dios nga isu kumatitugot nga rebeng nga masurutan dagiti anak tayo. These words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. There are many creative ways and ideas no kasano nga ipamatmat tayo ken imaldit tayo ti puso ken panunot dagiti anak tayo maipapan ti panagayat kini Apo Dios. Nga ti puso da may incline kumati Apo. Nga sanda nga adaywan ti Apo. Nga sanda nga talikudan iti Apo. No diket asit ganda, iya sidegda dagiti bagbagida iti Apo. Ket nagsayaatan kakabsat no kasarsarita tayo digiti anak tayo. Nga ti mindset tayo, intayo man rukuden, no kasanumet iti panagayat dagiti anak tayo ti Apo. Halaeng nga ti eskwelaan, rukuden na ti IQ. No mapangkag-apply ti trabaho, ada credentials nga isubmit mo. Ipagpagunam-gunam ti Apo kada tayo nga ama, nga rukuden tayo, dagiti anak tayo, no kasanumet ti kauneg ken kabara, ti panagayat da kini Apo Dios. No kasanon ti panakamam da may papan ken kuana. Now, idi naminsan nga rabi kasaritak digiti anak mi kakabsat ni Kirk ken ni Catherine. Ket DJ sa ludsud ko, sa ludsud nga ti kayat ko nga makita kakabsat, ti sungbat na, ket saan nga adayo iti pagayatan ti Apo no di ket adda jay sentro ti pagayatan ti Apo. So no man pa ububing da, pinadas ko nga rinukod, no kasanumat ti puso da nga para ti Apo. Babaan ti kasto nga sa ludsod, ket kunak kadakwada, anamot ti kayat mo nga pagbalinan ton dumakil ka. Dayta nga sa ludsod, mas rukod tayo kakabsat, no ana itinaguneg ti puso dagiti anak tayo. Anamit ti kayat mo nga pagbalinan ton dumakil ka, what do you want to be when you grow up, Kirk? Ket kunana, pastor. What a blessing! Tapilyon na, ubing pay, ngam pilyon nan kakabsat ti panagserbi iti Apo. Ket finalo up ko, tanalaga nga ibaganat pastor, at mabaling nga, pastor ti ibagang pastor kunadan. So I asked him, why do you want to be a pastor? Ket kunana, because I want to preach the Word of God. So kunak karod ken kuana, if you want to be a pastor, and you want to preach the Word of God, you need to study the Bible. Prior to that, me and my wife, in-encourage me ida nga Bible writing. Ket numalpas na jay Book of Proverbs, ket mayaton ti panyempo, ipasyar mi ida jay Noah's Ark ida Hong Kong. Naikan kakabsat. What a reward. Di ba? Nagsayaat nga ti pang rewardam kadakwada ket gapo jay nakitam nga panangi exercise na ti ayat na kan pamati na iti Apo. We should reward our children not only because of their scholastic achievements, but because of their love for God. In that case, we are motivating them to love God even more. Kakabsat, ipagpagunam-gunam ti Apo kadatay nga ama.
nga kitaan tayo nga digiti anak tayo, surutan damat iti addang ken tugot tayo nga panagayat iti Apo. And when thou liest down, so nga numaturok agidda da iding ka, agid idda kam idi kasarsaritak ida. Ni Catherine konakmet king kuana, Catherine, what do you want to become when you grow up? Awang maibagad yung ubing. So inulit ko kunak, anak kahit mga pagbalinan, Catherine, amum ti kunana, Dad, noan niya ti will ni Apo Diyos. Paunay kan kakabsat aya? Ha? Uray ubing pa'y katamo na nga ibagaday jay, noan niya ti will ni Apo Diyos. Padasan tayo nga damagan digiti anak tayo ito no agawid tayo. No anamot iti isong batda kakabsat. Kat ijay, han tayo uyuyawan. Anya matisong batda, saan tayo nga tagibasitan, saan tayo nga uyuyawan. Tulungan tayo ida, gaydan tayo ida, tapnon ti puso da kakabsat, kat mayasidegda iti Apo. When thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Ditoy. And thou shalt write them upon the posts of thy house and thy gates. In other words, let us create, and wives, we need your support on this. That in our homes, kat paltuadan tayo, nga i-create tayo, iti environment, nga ti Apo kakabsat, komportable isuna. Let us create an environment in our homes, nga no ti Apo kat addangag nanaan, komportable ko mati Apo ti uneg iti pagtaengan tayo. In that case, our children will grow up, nga ti matangan da, ken mamatmatan da kakabsat, kat ti kinasyasin no iti Apo, kadig iti uneg ti pagtaengan tayo. That is the number one charge. Love the Lord thy God. May ikadwa nga charge ti Apo kada tayo nga amma itang bigat. As I shared to you the message, number 2, be strong and obey good courage. Be strong and obey good courage. Agpaiso kakabsat, nga ti maysa nga imahen iti manhood, wano manliness, wano kinalalaki, kat strength and courage. Ngem numan pay, no iti physic tayo, deti nainlasagan, deti bagi tayo, ipasimudaag na ti strength and courage, but deep inside, it's not always the case. No admitaran tayo, say amen. It's not always the case. Isut gapo nakakabsat, nga ti Apo nakisaukin ni Joshua, nga ti kunana kenkwana, be strong and obey good courage. What could be more frightening than succeeding a seasoned leader and leading an entire nation? Muta yung ni Moses, may sa iso na nga veterano nga mangidadaulo. Itinasyon ti Israel, nakal da manipod Egypt, Red Sea, naglasat dati let ang iti disyerto, the wilderness, kat kadigitoy, nga ni Moses, ado iti nakapadasan nan iti Apo, nakapanatnakan na iti Apo. Ni Joshua may salaang nga apprentice, may salaang nga agbuybuya, may salaang nga agsursuro pay lang kakabsat. Kat biglaan nga natayan ni Moses, Joshua must have felt intimidated, inadequate, and incapable. Mabaling nga di pa nagrit na kat kunana, haanak nga kas kalaing ni Moses. Haanak nga kas iti birtod bileg ken ingel ni Moses, awan kanyak dayjay. I feel inadequate, awan kanyak di addaken kuana. Incapable, sangko kabailan, dayjay kinaya na. And in this course nga ni Joshua, pampanunutin na, Apo, kayak nga ta. Kabailak nga ta, ipangagdak nga ta, dinggendak nga ta, Apo, ana nga ta. Ti Apo nagsauken kwa na Joshua 1:9, ket kuna ti Apo, have not I commanded thee, pamilin gayam detoy. Be strong and obey good courage, be not afraid. Saan tayo magbutbuteng? Gaputa dati Apo, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Marik nati ko mati presensya ti Apo everyday. Ti kanitong agkapoy tayo. Ti kanitong adu di kini sa ludsod, ti panunod tayo kakabsat.
Ti kanito nga figure outen tayo, anang atat aramidag. Kasanot pumayak di gitoy. Kastoy ti sitwasyon, Lord, isurunak. Makita tay kuma iti presensya iti Apo. San tay ngagdanag? San kay ngagbuteng? Han tayo resort kadagiti na inlasagan. Han tayo resort kadagiti amutay laeng nga pamayan nga panangremedjar iti panagbiag. Biruken tay ti Apo. 2 Timothy chapter 2 verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. O kakabsat, no amuyo tayo lang kumano kasanot kabaknang ti parabor ti Apo. Kauneg, kadakkel, iti parabor ti Apo. Ket kuna ti Apo, iti dayta nga parabor, dita ka nga bumilig. I encourage all my fellow men and my fellow fathers and husbands today. Brethren, there is no reason for us ngagkapoy. Gaputa inikan na tayo ti Apo ti rason, ken resources nga tumibker ken bumilig, day tagat awan sa balinuhan nga iti parabor na. Kuna ti maysa, being a great father is like shaving. Panag-shave. No matter how good you shave today, you have to do it again tomorrow. That's true. And I believe it's also true with mothers, yeah? Nga uray kasano, ti panagdalos mo, ita nga nagmalem. Hanga pang makalawas, day nga dalos. Tumbigat, kas jay tumanen. Kastamot iti ama, kat kunana, being a great father is like shaving. No matter how good you shave today, you have to do it again tomorrow. No kasano nga iti nagmalem, impam mo ti amin na pigsam, kat inakamplis mo, dagiti responsibilidad mo, at the end of the day, maturog ka kat kunam, wow, nalpasen, tumbigat, kas jay tumanen. And sometimes we faint, but you know what the Lord said? Be strong and obey good courage. Brother Eric, be strong and obey good courage. JP, be strong and obey good courage. Brother Fernan, be strong and obey good courage. Brother Army, be strong and obey good courage. Brother Carlo, ay among pegayam ti asawam. But the rest of us this morning, alaan nyo dayto yung abilin kang charge ti Apo. Hanyo parikutan, kasanunto, basta ti kayat ti Apo, bumilid ka lang. Tumured ka, ket agkamang kakenkwana. May ikatlo kakabsat nga charge ti Apo kada tayo. Number 3, beware that thou forget not the Lord thy God. An nadamlan, dayto ti may sa kakabsat nga kaslang panang balaag met ti Apo kada tayo. Beware. Napintas kakabsat ti panagbiag, but beware that thou forget not, an nadam, taham mo kumamalipatan ti Apo at Diyos mo. Sa bali di ko natin nga sila lagip. Sa bali day jay kanayon ko nga laglagipin. No sila lagip kakabsat kat, haan mo nga nalipatan. Ngam no laglagipem, aktibo day jay relasyon mo iti Apo. Kakabsat, we commit a great sin against God. Dakkel nga pagbasulan tayo kana po Diyos. Ken dakkel nga mistake tayo iti sarili tayo ken dagiti pamilya tayo, numalipatan tayo ni Apo Dios. Ore anan ti estado ti biag tayo, ore anan ti estado dagiti anak tayo. Dakkel nga basol kini Apo Dios, ken biddot nga nagkamalian tayo ti sarili tayo, nga agsagrap ti pamilya tayo, no kasta nga linipat tayo wenno malipatan tayo ni Apo Dios. Beware that thou forget not the Lord thy God. Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14. Kuna ti Apo ti nation of Israel, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments. Pastor, kasano nga maibagam nga nalipatak ni Apo Diyosen? Kuna tinasantuan nga surat, di mumutten nga aramiden digiti sa una. Di mapilaw nga kuna digiti amma, no digiti anak, kat handa nga aramiden ti ibagbaga ti amma, anat sarita danukwa. Lipatan nak nga ama. No kasta nga dinak dingdinggan anak ko, anat ti sa uda nukwa, lipatan nak nga ama. No hantayo nga dinggan ti sa utiapo kat ipangag nga aramiden digiti sa una, kasmeten panang ipakita ti panang lipat tayon iti Apo. The Bible says, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments.
and his judgments, and his statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Kung nati apo iti nation of Israel, kanayon dak nga lagi pon, handak liplipatan, siyak tinang salbar kada kayo. Hantay liplipatan ti Diyos nga nangisalakan kada tayo. We are what we are because God saved us. We are only sinners saved by grace. We are not worthy to the list of God's entrusted blessings. Sante nga may ikari, uray ti kabasitan nga impatalek ti apo kadatay nga bendisyon. But do you know what happened, brethren? Ididigitoy nga amakat at dadan iti promised land, makita tayo kakabsat nga idi adadadjayen nalipatan damutin ni Apo Diyos. Makita tayo ti Psalm 78 verses 7 and 8. The Bible says that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments, and might not be as their fathers. Handa ko mga banag nga kasdegiti amada, stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Ti espiritu da ket saan nga nagtalinaed kini Apo Dios. Oh, ti prayer tayo iti dayti nga bigat ket kuna tayo Apo palagipan nak no makalipatak ken ka. Remind me, dear Lord. Do you know that song? Kuri kata sa pulak man langan kakabsat. I love that song. Ti mo na nga pakangkanggak, di kita nga kanta idi kakabsat ket kang kantaan ni Mang Lisa Respicio. Tapos no kantaan na idi ket ore lang agsangsangit kakabsat. Please allow me to use my cellphone. Ta kayat ko nga basaan DJ lyrics na kakabsat. Sino kada kay ti makamu DJ nga kanta? I'm sure digiti mun unad ti amoyo DJ nga kanta. Dinggan nyo kakabsat iti lyrics na. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Gitara aksa. Ag special ng berak in the middle of my preaching. Okay? Napintas iti nga kanta kakabsat. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Do you know the song? Okay. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hands. Yet He chose the road to Calvary to die in my place. Why He loved me, I can't understand.
understand. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Praise the Lord. Awan nga ta kadatay tihan na makalipat, kakabsat. Iso nga dayti ti kararag tayo, so remind me, dear Lord. So gapo na kakabsat, nga ipakita tayo, iti dayaw, bileg, iti yapo kadagiti anak tayo. Psalm 78 verse 4, hantayo kakabsat, ngagkudkud nga mangipaduyak-yak kadagiti anak tayo. Nay, makitam anak ko, daytoy kat naggapugan na po Diyos. Makitam ti kinaimbag ti yapo kada tayo. Makitam ti panangilasat ti yapo. Dagitoy kumati makita yo anak ko. We will not hide them, Psalm 78 verse 4. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Datayungan anak, hantay liplipatan, nga amin digito'y kat naggapugan na po Diyos. Let us not take for granted the blessings of the Lord. Saan nga jay blessing ti pagbalinan tayo nga Diyos? No di kat bigbigan tayo ti Diyos nga nangted kadigidi nga bendisyon. Oh, I pray that this generation of young people would acknowledge God, would truly honor their parents. Amen? Beware that thou forget not the Lord thy God. Number 4 charge, may kapat nga charge iti apo kada tayo nga man. Bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. Bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. Patanuran tayo ida kakabsat. Babaan ti panang sibsibog tayo. Panangas atibay tayo. Panangpakan tayo kadakwada. Dagiti sursuro ken pamalaag ni apo tayo. Mga kapatid, Ephesians 6:4, the Bible says, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kakabsat, dakkel a responsibilidad. Ti panang padakkel ken panang patanor kadagiti anak. It's challenging. Manipod panagtagibi. Panagpadakkel. Kadagiti ubing-ubing. Nudaduma. Dakkel a responsibilidad. Ngay magyaman tay tiyapo ta dadigiti sa una kakabsat. The Word of God. Ngay isut bilid tayo kan wisdom tayo. Nga pangtaraon tayo kadigiti anak tayo. Let us teach our children to honor God. Bring our children up in the nurture and admonition of the Lord. Kat sapay kumakakabsat, tay ka na tayo amin tiyapo iti tarigagay, nga every Tuesday night, kat intayo, urnusan nga tipunen, dagiti anak tayo, ti pamilya tayo, ti asawa tayo, tapnon ijay, nga intayo taraunan ida, dagiti sasao tiyapo. Family devotion. Bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. Last, as I close, seek the Lord and obey Him continually. Seek the Lord and obey Him continually. Biruken tay tiyapo, ket pagtulnugan tay isuna nga kankanayon. Seek the Lord and obey Him continually. Psalms 105 verse 4, the Bible says, seek the Lord, birukem tiyapo, and His strength. Seek His face forevermore. Seek the Lord, seek His face, seek His strength forevermore. Ipagpakita na kakabsat,
Nga adu dagiti banbanag iti panagbiag, nga mabalin nga pakaibaw ingan dagiti mata tayo. Ket ijay tayon nga i-devote dagiti puso tayo, imbes nga ti Apo ti biruken tayo. Kakabsat, let us learn to balance our lives. Sabi ng Bible, a false balance is an abomination to the Lord. Kung nakarot ka dagiti young professionals, dagiti college tayo, it takes how many years nga basa ka ti college, manungo oras ti spend mong agadal, ag project, agaramid ti assignment, but do not fail to see the big picture, and that is the Lord. Pagpakita na dahito kakabsat, nga kunana ti Biblia, seek the Lord, taapay kakabsat. Kasapulan tayo ti Apo. The Bible says, except the Lord, tay binasa ni Pastor Charwin, itay muna nga gundaway, except the Lord build the house, kung nati Apo no hangkano nga isunat mang bangon dagiti pagtayangan tayo, agbannog tayo nga bareng-bareng. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Brethren, fighting against God and doing your own will is a losing battle. Let me say that again. Fighting against God, no kontraan tayo ni Apo Diyos, kat tay bukod tayo nga pagayatan ti aramidin tayo, it is a losing battle. Ngem no kakabsat, surutan tayo ti pagayatan iti Apo, we are on the winning side. Ni Noah, he stood out, nagtakder isuna, among fathers in the Bible, as a man who clung to God in spite of the wickedness all around him. Saan nga may but isuna, iti intimacy na ti Apo. In spite of the wickedness ti kinadakes dagiti, daddo mga tattao ti aglawlaw na kakabsat, kimpet lat ta isuna iti Apo. He bravely carried out the task God assigned to him. Modern fathers that tayo nga may ti agdama, we might feel that we are in a thankless role. Kas lang awan maka-apresyar, dahil di nga pa nagtakdir tayo kakabsat, dahil di pa nagserbi tayo ti Apo, but God is always pleased by your devotion. Ti Apo kat maayayo nga kang kanayon nga makakita kakabsat, iti kinaregget mo, kinaregtam, ngagserbi ken kuana. Maybe some of the fathers around you, dagiti makadkaduam nga ama, dagiti makasalamuham nga ama, dagiti makitkitam nga ama, kat mabalin, nga handa maapresyar, dayjay nga pa nagserbim, but I want you to know, nga ni Apo Diyos kunana, nga maapresyar na, maragsakan nga makakita kakabsat, dagiti devotion kan dedication tayo ken kuana. Let us cling to the Lord. Obedience may result in humiliation and reproach before men, but close friendship with God. No dadto makakabsat, mabalin nga di pa nagtulnog tayo, at damasao ti tao, ngem awan kas di pa nakariknam ti ragsak, nga magnaka iti sentro iti pagayatan iti Apo. Ti dayti nga bigat, are you walking in the center of God's will? Agbibiyag tay kadi iti sentro ti pagayatan iti Apo. Magmagnatay kadi iti sentro iti pagayatan iti Apo. Dagiti kadi panunot tayo, dagiti puso tayo, dagiti panggep tayo, ket tumbuken na kadi kakabsat, dayjay sentro iti pagayatan iti Apo. Let us seek the Lord and obey Him continually. Kakabsat, dayti nga mensahe, napatpatag ng tay mensahe ni Harry Roque. Amukap abangan tayo ka, dete panag sa ni Harry Roque ni President Duterte, because we want to know the update and the guidance ngam daytoy ket mensahe iti Apo. The King of Kings and the Lord of Lords, the Father of the fatherless, the Father of all fathers, the God of all gods, the Prince of Peace. God is telling us today, love Him with all of your heart. God is telling you today, be strong and of a good courage. Kung natiyapo, beware that thou forget not the Lord thy God. Bring your children up in the nurture and admonition of the Lord. And God says, seek the Lord and obey Him continually. Ala kakabsat, hantay kaya dahito iti sarili tayo. Babaenlaeng ti tulong tiyapo. Kat ibagatay ken kuana, so help me God. Tumakder tayo amin kakabsat.
Kat kantaan tayo, I am resolved. I am resolved. Okay, first verse. I am resolved no longer to live by the world's delight. Things that are lonely, have a Lord my side. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, great and high, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Last verse. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Prayers may oppose me, and foes may resist. Yes, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. May isa nga pakiusap kada tayo nga padak nga ama kas pastor agkikin nararag tayo ditong galmaysa. Yes, because hantay nga perfect adot pagkapuyan tayo, adot dagiti rumbeng pay nga ma-improve ti biyag tayo. Amu tayo amin dayjay. So agkikin nararag tayo ditong galmaysa. No, dati ubram ket malagip mo ni Brother Guy, apo tulungam ni Brother Guy ita. No malagip mo ni Conrad ket kunam Lord, bless Brother Conrad. Hangkom mo ambo isunang nalagip ko tinagan na. Lord, tulungam ni Brother Rex. Nakitag apo ka na yung dangag bihay kan bakit na. Ket bendisyonam nga salakniban pag prosperum dagiti business da. Amen. So may I request Pastor June to close us in prayer. Nga ikararag nati biyag tayo, dagiti pamilya tayo, dagiti pagsapulan tayo, dagiti agricultural nga pagbirukan tayo, dagiti businesses ken amin nga mabalin nga malagip na nga ikararag. To please pray for us as we close. Lord, agyaman kami di dating aldaw. Yes, Yung mensahe nga nagagan mi Apo, mangi-remind kada kami nga sikat ng nangruna iti panagbiag Yes, mi Apo. amen. Anyaman ti dete pangipanam kada kami sa milipatan nga digiti amin na bendisyon nagapudaken ka. Amen. Tulungan na kami Apo nga mang-nurture kadigiti anak mi iti pamagbaga may panggap ti panagserbiken ka. Yes, Lord. Tulungan na kami nga manglipat kadigiti anyaman Apo Dios nga bendisyon. Nagpintasan na Apo ti mensahe di nga kanta remind Yes. me dear Lord. Yes, Lord God. I-remind mo kada kami nga amin nga laklakaman mi tatakat gapu iti parabol ken Amen. bendisyon Apo. Dagiti paset, dagiti pagsapulan ken anyaman nga ning isa Adam kada kami, dagitoy ket inted mo tapno iti kasta Apo Dios, marik nami nga sikat ti Dios nga naimbag nga mangtarabay kada kami. Dagiti amin nga agbuybuya, ti ballasiw taaw, kadado Yes, mga Lord. nasyon, itdem kadakwada ti panakabigbig, Apo Dios, nga ti familia ket importante unay. Amen. Ket da kami nga amma ti pagtaengan, agkikinararag kami, nga digiti pagkapuyan mi Apo, ket mo overcome mi ida, babaen ti Yes, parabol, ket amen. pamendisyon Yes, mo. Lord. Agawid kam kuma, nga itdem ti bendisyon sa tunggal maysa, ket si kaapo ti mangliwliwa ken mang-encourage ti dalan ti sagtunggal maysa kada kami. Tunggal individual, familia, nga dati iti nga aldaw ket nakangeg di nga mensahe, ited mi kuma iti puso mi. Yes, Lord. Nga kas pagdayaw kan ka. Ituli mo a bendisyonan ti pastor mi Apo. Ti piksa ken kired na ken dagiti aramid to numalem, ti Yes, submitting ti young people ken tigimong mi to 4:30. Amen. Guide us, bless us, surround us with your blessing.
and dismiss us by your power and your great love. All these things we ask in Jesus' name. Sakbay nga rumor tayo. Thank you so much. Palakpakan tayo kakabsat ti Patriarch tayo. In the name of the Lord, praise God. Ket i-acknowledge ko lang digiti nagbuya ita, just the countries. We have our members and guests who watch from Australia, from Ireland. We have some watching from Greece, Athens, Hawaii. We have Maui, Hilo, Kona, and Kahului. From Hong Kong, from Kuwait, South Korea, from the UAE, we have Saudi Arabia and Dubai. We have Canada and then Singapore. From the mainland of USA, from Massachusetts, from California, and from Oklahoma. Locally, we have viewers from Badok, Batak, Vintar, Pasukin, Lawag City, San Nicolas, Paway. From Baguio City, from Pampanga, Cotabato City, Claveria, Sanchez, Pamplona, Davao del Sur, Bulacan, Laguna, Etiaga, Isabela, Calanigan, Isabela, Manila, and Cervantes, Ilocos Sur. Praise God. Thank you so much for tuning in today.